Fil-Form 4 li ġara tħalt l-isptar propja, 1st of May. The meningitis part. Eżatt, 1st of May. What happened is, konna għedin il-bahar, konna il-grupp tal-backstage għax konna nteraw il-pantomina, konna sem Tal-iskola. Tal-iskola. Right. Dejjem nizzattat f'daw l-affarijiet. U mort, u tal-backstage il-kulek, morna nomu, 1st of May, festa l-ewel, eżatt. U beda jħoss nistru, ġeħta ras, ħasna f'xin jiġri, sturda minn kbir, ma nafx, bdejt nintilef. U da, il-bahar, ġifin baddejt nħoss il-bard biex xemx fuqi, tipo nirtotek, u ċempit il-mami għatrat, ma niflax, tipo tira plisa jgħali, għattra ma niflax iktar, konna din għajntu fiħa. So, waqfna l-Monster Polyclinic, ovvjament, stennejna xisija, sakemm tħanna, sakemm għazbis tħanna xumbattani ħas ħazin. U the next thing I remember is I was in the ER, l-isptar, daħluni, umbat għamlu li MRI ta' nofsija. Umbat sabu li ma kienx bizzejiet, umbat għamlu li MRI oħra bil-kulu sija u nofs. U bdew ħawdu, since no one could put their finger on like exactly what was happening. Umbat after a while of these shenanigans, dejt inħoss jena what's called a low pressure headache. When you're laying down, you're okay. When you're standing up, vertigo, imma vertigo ġifiri tipo etnaj leka astmur sa toilet. Fim tipo gravi. Ġew tobba bdew xemnuni. Dejdu li mux veri inti biex ma tmurx l-iskola, da kollu gider. Dawara l-estate mill-isptar. Le, kontadni l-isptar. U etnajdilom il-li qasim fl-ħan minn ġo sodda. Sewa. U għallu li inti da mux veri, da biex ma tmurx skola. I was already at this point. Ma kienu taw kid-diagnosi, ġviri u ma għallu lek għandek isma inti għandek il-meningite. Onestament, it's all a blur. Ma niftakarx u najlek il-verità għalija tipo mil-ġranet riqet, ta' askon naf xinu qed jiġri at this point jena, mil-ġranet riqet, medicina, blood dodge, jipruvaw minn kollox, jifmu xinu jiġri. Kif miex il-barra għalli mux vera ħanibatak id-dar, kif kont miex niftakar jiet ma' wedge gun check isn the Hunchback of Notre Dame. U nistennew il-lift xin il-lift eżat jinfeta hek bin-nis, nara n-nis niftakar, naqla. U naqla. Fuq in-nis? Le, ma l-arb, għatna jillek kont isni hek, kif naqla fuq in-nis? Għas flaħnu li wicċijena hek, naqla. U tant kem ma konċet nikol xej, illi jisfar ħareċ għaxtu. U niftakar li għaxtu, niftakar għaxtu, niftakar għajt immur l-outpatient s-sena wara, u bqajt narħem tebba fl-arda l-ostrina għaxtu. Ġifiri. U imżomma, mbatt tipo ġit tabib, l-istess tabib bil-batni d-dar, ġiġi fuqi, teb li t-nejlek, isek ħat 3 tijem maħna ħabib, għalli. U zomma tħanna, t-ġammewni l-isptar, u taqbdew li d-ostrina solpadin. This was my sort of Achilles heel għalija. U solpadin hija soluble ibuprofen u minna hija. Painkiller. Imma ta' 14 sena, fim 14 sena. U dik ma tistax xoħda għal-tul ta' żmien. Le, dik minna 3 days maximum. Jena kon noħoda fil-ħodu, fl-osnar, fil-axija b'waqt li riqed bil-lejl, niftakar ma mitqajjimni bil-lejl, għalt leġġa ma tħaħ. ħadd ma qalinna lilna illi di 3 tiem biss li kienu qalu li t-tobba. Tipo fl-istonku probabbilment. Imma le għax jiena kont dejna noħodha 4 sigħat Superman. Dina biss isn Tasmania kont l-isptar meta kont noħodha. 4 hours and a minute bem fis-sodda qas niflaħ niċċaqlaq. U tipo mat qalu li mela jekk hija hekk mela tista' tmur id-dar, fim tipo toqgħod id-dar. U toqgħod tieħu din-mediċina. Morna minn għalijan Dr. Soler, nsejt, Professor Dr. Nsejt minn mara niftakar. U l-mam għalta da ilu 3 ġemat fuq is-solpadin, wiċċa bja, għalta xiex għalta da ilu 3 ġemat fuq is-solpadin. Isa l-eroina ta' 14 sena. U x'effetti għamlet lek? Il-fatt li għamlet. Eżatt, u mat l-effetti kienu ġew wara, l-effetti wara, għax u mat tajnijom cold turkey, ġifiri illum noħodom għada waqaf noħodom. U mek tipo bdejt nara, tipo xej, depression. Mela, tlaqna?